majo timbe kuronka umuzigo rasta umuzigo yego asho umuzigo kweri ngaha urimwo hari umuzigo uzanye yego turabo umuzigo man turabo umuzigo ndakwereka umuzigo oya umba nkwereke gusa rero majo je ndashonje ndaki naje niko kuko man ndaki sana natwacu ndazirasiriho munyenemere ndatimere ashiyayisigaje hapo je simbona ibyo muri reka tugire ko we bantu mugenzi ni wawe man tugende nukuri kwa Mungu wadishonje man sawa karibu karibu Karibu. Asha ndashonje kirakata kunza rukisi witondera kwanza tufungure kwanza ego ukuye hali mugenzi ukuye hali byagire yo nibiratu kunye konyene umanze kuri isakoshi kuresha koshi manashiranga Asha ubukwenda nifise rero aramazi yo kunwa n'inzara n'inyota asha kirakata niko ndasha kwanza usigera nga kwanza none amazi ukaraba oya nukugikonyene kutwengerasha anje ukaraba kugi wacu ngaha tujye kunyene ewe nataka gufundura ndakise kuomba Mungu kwanza ngaha reka jesenge reka senge mwese muhumirize humiriza ndabena batwara ego mana urakoze wewe utanga utajya wewe wiyumvira kuboro wewe wiyumvira ku ngorane zitandukanye wakoze mana kudutwo kujya hari abandi barayinzara hari abandi gikata ego mana urakoze amen tutangure eba mbita kwanza petit frère tumgabanya nga kwanza nawe ntaraja kuri ngo nta muntu yambayisha nabo najambayisha fondurure isosi konne konaniye gasha isosi